Dok Ukrajinci beleže uspeh kod Kupjanska, ruske snage nastavljaju napredovanje kod Konstantinovke i u gradu Guljejpolju. Ruska vojska je tokom protekle nedelje ostvarila zapažene pomake na dva važna pravca, u zoni Konstantinovke i na pravcu ka Guljejpolju. U oba grada i u široj okolini ruske snage šire svoje prisustvo, uz podsjetnik da su na sličan način pali mnogi važni ukrajinski gradovi. Na pravcu Konstantinovke ruske jedinice su u potpunosti zauzele naselje Ivanopolje i prešle železničku prugu u pravcu Berestoka, gde su stavile pod kontrolu čitav niz rovova i utvrđenih položaja. Ovaj prodor ima jasan operativni cilj – zaobilaženje ukrajinskih pozicija severno od akumulacije Kleban-Bik, koji se prema navodima već delimično napušta. Napredovanje ka jugu grada dovodi taj deo Konstantinovke pod sve jači ruski uticaj, dok bi eventualno zauzimanje južnog naselja Berestok Rusiji omogućilo punu kontrolu nad važnim putem T-504 i spajanje sa snagama zapadno od jezera. Istovremeno na severu se beleži stabilan ruski napredak u zoni Majskog, čime se Konstantinovka sve više dovodi u opasnost i sa te strane. Prodor sa severa će biti ključan, ali on još nema kritične razmere. Na južnom frontu borbe za Guljejpolje ušle su u izuzetno intenzivnu fazu. Ruski napadi su žestoki i praćeni masovnom artiljerijskom i avijacijskom podrškom, uključujući i upotrebu sistema TOS-2, oružja relativno malog dometa, ali ogromne razorne moći. Njihova primjena ukazuje da se ruske snage osjećaju suvereno i bezbedno u ovom sektoru. Najznačajniji moment predstavlja definitivan prelazak reke Gajčur, uključujući i prodore u zoni Dobropolje, dok je pad Varvarovke već ranije potvrđen. U samom Guljejpolju Rusija sada kontroliše čitav istočni deo grada, što predstavlja ogroman napredak za tako važno uporište. Grubo govoreći, pod ruskom kontrolom je više od polovine teritorije grada i manje od polovine stambenog fonda. Sa pojačanim pritiskom sa severa i kontinuiranim udarima po položajima oružanih snaga Ukrajine, sve je izvesnije da bi pad Guljejpolja mogao uslediti pre nove godine.